Imala je posebne molbe i zahteve. Anita Stanojević u drugom stanju, a kako trudnoća odmiče, promjene na njenom telu postaju sve vidljivije. Naime, njoj je već počeo da raste stomak, zbog čega se obratila svojim prijateljima sa posebnom molbom. Pred kamerama je iskreno priznala da su joj sada potrebne stvari za trudnice, ali i garderoba u većim brojevima, budući da je stomačić iz dana u dan sve više raste. Anita nije krila uzbuđenje, pa je otvoreno zamolila bliske ljude da joj pošalju sve što bi joj u ovom periodu moglo biti od koristi. Njeno iskrenost i obraćanje podržao je Luka Vujović, koji je baš uz nju dok je sve to govorila, pružajući joj podršku u ovom posebnom životnom trenutku. U jednoj od iskrenijih razgovora u kući, Anita Stanojević i Luka Vujović bez razmišljenja su otkrili kod ukućena, a kod njih najlakše izmami osmeh. Anita je očekivano odmah izdvojila Luku, ističući da on ume da je nasmeje čak i u veoma teškim situacijama. Posebno je naglasila da je upravo on izmamio najlepši osmeh u jednom od najvažnijih trenutaka za njih dvoje, kada su u hotelu radili test za trudnoću.